आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहानबद मरुअब पाव मणिपुर कोविड-19 की एक्टिव केस सामरी मरफू लेरी हौजिक फावद पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग लिसिंग कुनिपान चांगा हुंफुद्रा मापन छूरे लेबाक सिनबा थुंगबदा कोविड-19 वैक्सीन कापथोकनबा ड्राई रन अनिरक सुबो ओइना माइपाकना पांगथोखरे अमसुंग कोविड-19 की मतंगदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना राज्य की मुख्यमंत्री सिंगा निंगथौकाबा नुमित्ता वारी सानगनी लेबाक असिना मालेमगी लाइचत ओइरिबा कोविड-19 की मायुक्ता पुन्ना अमता ओइना लानथेंगनरी लमदम सिगी मियामना सखांगनरबा मियोय कयानासु लानफम मसिदा माइ पाकनबगी दमक आकाशवाणी इम्फाल की इपाउगी खुथांगदा मिपुंग खुदिंगमकना अराइबा थवुंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा अमगा फुट तरुक लापनना लैनबा माइ मिट अमदी खुद छातोइना हमदोक्तुना तरु तनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुर के सकनारबी फोक सिंगर मंका मयांग लंबमना कोविड-19 दगी ngakthoknaba miyamda appeal tawraduna hai mayambu मंका मयांग लंबमना खुरुमजरी हौजिक फावबगी ओइना कोविड-19 लाइचत असिदगी ngakthoknaba अमतंगाइरबा पाम्बैदी चेक्सिनबा हाइबसिना ओइरी सरकारना लाइचत असि थिंगनबा होटनरिबा असिगी मथक्ता अखोइ पुम्नमकनसु भाब तामिनदुना लाइचत असिदगी ngakthoknaba तंगाई फदब नियम अहुम खंगांगना चटमिनसी नियम अहुम अदुदी अखोइ खुदिमकना युमदगी मपान हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदना उपसी सापोन नत्रगा हैंड वॉश सिजिनदुना खुद सा सेंगना हमदोकमिनसी अमसुंग मी अमगा अमगागी मरक्ता फुट तरुक की सोशल डिस्टेंस थमसी चेक्सिन बहाइबसिना इसा खक्ता नतना अखोइगी नुंशिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचत असिदगी कनबा ngamgadawribani mayambu amukahna खुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव मणिपुर दा हौजिक कोविड-19 की एक्टिव केस सामरी मरफू लेरी ख्वाइदगी नौबदा मियोय निफुनिपान नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी मसी थारगा हौजिक फावबदा पॉजिटिव ओइबा मसिंग लिसिंग कुनिपान चांगा हुंफुद्रा मापन छूरे राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नंग अरांग नुमिदांग मरम थादोरकपा चेरोल अमगी मतुंग इना हौखिबा पुंग कुनमरीदा लाइचत असिना मियोय अमता सिखिबगी पाव लेते अदुम ओइनमक हौजिक फावबदा कोरोना दगी सिबा अपुनबा मसिंग 464 छूरे हाइरिबा मतम असिदा मियोय 59 डिस्चार्ज तौखी मसी थारगा हौजिक फावबदा डिस्चार्ज तौखिबा अपुनबा मसिंग लिसिंग कुंतरे चाट्रेट कुंट्रामंगा छूरे नाबा पाबगी चांगना चादा 43.0 IDSP na thadorpa jerol amagi matung ina ngarang punna sample lising masumna humphuda nipan test tawki masi tharaga hujik phawada test tawba apunba masing lak mari lising marphutare chaniyang kahi sure hujik home isolation da miyoi humphuda ma thoi leiri hawkhiba pung kon mari da Imphal airport ta miyoi chamapan kuntramapan screening tawki hujik phawada miyoi lak manga lising kuntrama thoi chatuk marphudra manga screen tawkhre राज्य की हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना हाइरी कोविड-19 की वैक्सीन अनि कोविशील्ड अमसुंग कोवैक्सीन सिजनबगी याबगी अयाबा पीरे वैक्सीन अनि असि स्टेज के आदा टेस्ट तौरबना मसिदा मियामना किनिंगाई लेते महांगना हाई वैक्सीन असि काप्रिंगाई की मांगोइनाना मॉक ड्रिल ओइना वैक्सीन असि की ड्राई रन राज्य असिदा तांकक अनि थोकना पांगथोखरे अहन बतांककता था जिगी अनिदा इम्फाल वेस्ट हमसुंग थौबाल जिला दा पांगथोकी अदुगा अनि सुबा तांककता जिला 13 की तोंगान तोंगान बा मफम 38 दा ngarang ड्राई रन पांगथोकी ड्राई रन अदुदा हेल्थ वर्कर कुनमंगा खनगलगा वैक्सीन असि काबलकबा मतमदा सेम सागदबा अमदी तौगदबा मवंग कया अदु चतखी डॉक्टर राजोना हाई राज्य असिदा कोविड-19 थेंगनबदा निंगथिना खुमांग चाउसिन बंगमले अदुबु अखोइना हुजिक लाइथोकपदी याद्री वैक्सीन लाक्ट्रिबा फावदी कोविड-19 दगी ngakthoknaba तंगाई फदबा चतना कांगलोन सिंगाकना चपिनबा महांगना अपील तौखी असम राइफल्स नोनी बटालियन ngarang awang khunda सरकारना पाइखलिबा तोंगान तोंगान बस स्कीम सिंग अमसुंग कोविड-19 की हिदा कापथोक दौरिबा सिगी मतंगदा खुनगी खुलाकबा सिंग अमसुंग सेक्रेटरी सिंगबु भाबता हनबगी मिफम अमा पांगथोखरे मिफम अदुदा सरकारना पाइखलिबा जन धन योजना अटल पेंशन योजना उज्ज्वला योजना PM किसान आत्मनिर्भर भारत चिंगबा तोंगान तोंगान बस स्कीम सिंगी मतंगदा भाबता हनखी मिफम अदुदा कोविड-19 टीका थादोकपगी मतंगदा सु लेक्चर प्रोग्राम अमा पांगथोखी
Assam Rifles na Ningthokong da leiba nahasingda welding amasung u subagi matangda vocational training pangthokre. Training aduda thabak phangdaba nahakun mangarom saruk yakhi. Amaromda Assam Rifles na Churachandpur jila gi Lalungbung village dagi aina thingkhrabalup KYKL gi mioi ama phare hari. Akaknaba pau ama phangbadagi hokhiba sawal senumita Assam Rifles amasung Manipur police ki apunba kangbu amana thi humbagi thabak chathabada mioi edu phakhibani. Pharaba mioi edu kumbi police station da chinakre hairi. Sakhangdaba kharana kankhu pe tha volunteers haiba ming sijanaduna chejai chai thorapagi matangda Chandel police na mioi ke phajin khiba dubu yaningdaba phongdoktuna Chandel jila gi chakpi karong public ground da miyam gi oima mifam ama pangthokre. JS hina jangchin khiba khongjang aduda phakhiba mioi sing athuba matamda thadoknaba amadi police na phanaba thireba mioi sing khudakta toknaba dabi tauri. Tabi riba pawasi kasbani phaldagini. Leibak sinba thungbada COVID-19 vaccine kapthoknaba dry run anirak subo oina mai pakna pangthokre. Mock drill adu raja amasung union territory kuntra humdoigi jila chatet kuntra tarukta pangthokhi. Dry run pangthokpagi maru oba pandamdi COVID-19 vaccine kapthokadoriba adugi rehearsal pangthokpani. Akasbani pangmina hai hojik phawada vaccinator lakh ama lising humphudra amasung vaccination team member lakh ahum train tawkhre. Kendra gi Haksal Mantraloy na hairi leibak asida COVID-19 dagi naba pharak bagi chang chada marphudra taruk dasmik ahum mapan yaure. Haukiba pung kun marida mioi lising kun hena naba paduna naba phaba punba masing koti ama lising kun taret yaure. Bharata COVID-19 na naba pharak bagi chang asi maleng bayeng nabada khwaidi gi wang bani. Brazil da hujing naba phabagi chang chada marphu mapan dasmik ahum taruk. Russia da na chada marphu mathoi dasmik ama taret. Italy da chada humphudra dasmik taruk nipan. America da chada yangkhai mapan dasmik manga mapan amasung Britain da chada nipu taret dasmik mari mari ni. Leibak asida hujik active case lakh ani lising kun manga leiri. Marak asida COVID-19 gi hujik oiriba phibam amsung hida kapthokka doriba adugi matangda Pradhan Mantri Narendra Modi na lakliba ningthaukaban umta video conferencing gi khutangda rajya gi Mukhya Mantri singa wari sanagani. Imphal da ngasi phongba pauche singi maru oiba pau singi damak hujik Waihengbam Rajesh leire. Rajesh Thakachari nayani Imphal ngasi phongba pausi singi ahanba lamai da phongnariba maruiba pau singdi Manipur ngarang anirak subo oina COVID-19 vaccination gi dry run pangthokiba haukiba pung kunmari da mioi nipu nipan nauna COVID-19 positive oiba thengnaki COVID-19 vaccine gi matangda Pradhan Mantri Narendra Modi na rajya gi Mukhya Mantri singa ningthaukaban numita wari sanagadori Manipur da atuba matamda COVID-19 gi vaccination hauragani haiba health director gi wafam ahanba tangakta health worker lising nipurom tika thadoklaba yai haibasina People's Chronicle, Manipur Mail, Morning Bell, Naharugi Togdang, Isel Express, Poknapam, Sangai Express, English ki ahan be headline tori, Pawasi Sana Leibak, Ireibak, Amasung Huyelan Pawgina, Anisuba headline tori. Pairoism Sanajit Misigi Matangda, Chief Judicial Magistrate Imphal, Westna, Ministry of Defense, the Makogi Pakum Pirak Nabaseol, Anigi Matam, Pikre Hibasna, Imphal Free Press ki ahan be headline tori. Bird flu gi matang da state sing bit na singna ba khangan kre veterinary director ai saubuna mapandigi yen pusilakpa thinglakpa yai haiba wafam na sanaleba ki ahan be headline tori Sangai Express Manipuri da drug ki watok governor CM bu court appeal satna ba taksing kre haibasna ahan be headline tori Class 10 amasung 12 parikha gi mayok na ba ngamna ba mechanism puto u board ki secretary exam controller kudakta hapu haiba wafam na ireiba ki ahan be headline tori Sahi nipugi matungda Manipur ki Film Art and Culture Department dagi DIPR da hanjin hangadori haiba pauna huyelan paugi ahan be headline tori Lamlaki sa usikta kahena sekthieng PD haiba pauna Sangai Express Manipur ki ani suba headline tori Rises da phamung yangkhai leiba D Addiction Center ama atuba matam da hanglagani haiba pawma Imphal Free Press ki anchor kalam da phongli Juko tampak da lamai sakli badu mutat na ba honari haiba pawma People's Chronicle da phongle Nupi Sangsan Kuntarukna drug ki watok amuk ana yengsin bina bataksing kre haba pawma Manipur Mail da phongli. Cable Network ISTV gi staff kun COVID-19 positive oire haba pawna naharugi chokdangi anisuba headline tori. Juko tampakta hangliba camp ta nongmai kapsilamle Juko Valley gi sayanaba leiriba asi Surveyor of India na laikhai tabiu haiba MDA ki convener M Tombi gi wafam na Isel Express ki anisuba headline tori. Nayani Thagachari Rajesh
लोइसिल्लकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba face mask upa phutaru lapnana leiba khutja amadi mai mitaru tanana thamba haiba achamba thawong ohum singakna charpinaba amu anna ningsingjari aroiba da maru oba pau amu anna manipur da covid-19 gi active case summary marphu leiri hojik phawada positive oba apunba masing lising kunipan changwa humpura mapan chure leibak sinba thungbada covid-19 vaccine kapthoknaba dry run anirak subo ina mai pakna pangthokre amasung covid-19 gi matang da pradhan mantri narendra मोदीना राज्य की मुख्यमंत्री सिंह निंगथौकाबा नुमित वारी सानगनी पाउ लुइजरे।